Ku diferente amigo na konosinan i fanatiko ng ding Mojitos Nightclub Delicious a batiza ng disco compacto completamente novo. Delicious durante mo último año está gozando de una popularidad hobby grande na Aruba y también en los islas ng Rumang. Durante la noche especial aquí a banda a batizar ng disco compacto novo. Durante mo último luna nang atraja duro pasina aquí por poner junto 8 tremendo tema arriba disco compacto aquí. Arriba disco compacto aquí tem tema ng di ritmo di salsa, ritmo combinado, somontuno y también bachata. El disco compacto ha guardo batizado en forma que ha presentato tutte le canzoni anche in forma vivo e for di ornan di trempang di noche cava para mira bastante fanático presente a snango a comprar un CD para hasta hanya saki firma también e anoche sigue con hopi ambiente que torna musical di Delicious e también MC Oz. Arriba messo una noche aquí también cerca del local store a tume lugar una conferenza di prensa di Aruba One Love Reggae Festival. Fanático di reggae tabata pendiente per un evento o concierto di musica di reggae e esaki deve vira realidad dia 8 di november. Esaki deve tomar lugar na Piedra Plata Entertainment Center na onda que deve começar com um festival de comida na onda com diferente restaurante nang e truck nang lota presente basina que apresentar nang diferente plato nang. Después a parte musical lo continua na onda que lo tem un gran cantidad de banda nang local era Honeypot, Kaura e outro nang lo vai presentando na música di reggae. Também for di corso lo vai ter un band di reggae que está presente e act principal e gran cantante di reggae Ziggy Ricardo lo vai estar na Aruba basina que será e Aruba One Love Reggae Festival. Después de conferencia di prensa a seguir con 12 ambienti di banda in vivo di Rootside Rhythm che a toca música di reggae.